Problemi sa kojima se sreću nastavnici praktične nastave u toku rada sa decom sa smetnjama u razvoju su svake godine sve veći i veći i otprilike sastoje se u tome da deca u početku nisu savladala operacije merenja, operacije crtanja, obeležavanja i sam početak rada im je prilično traumatičan. Da bi prevazišli taj problem, nastavnici su krenuli sa radom koji je sličan igri, da deci bude sam proces savladavanja određenih radnih operacija sličan igri, a u stvari nisu ni svesni da nauče mnogo više od toga nego što smo i mi sami očekivali kada smo krenuli sa ovakvim načinom rada. Rezultat ovakvog rada su u stvari različite vrste figura koje deca prave od materijala namenjenog za reciklažu i u toku rada praktično prođu kroz kompletan proces obuke koji bi prošli i u toku uobičajene nastave, a da svega toga nisu svesni. Materijal koristimo je materijal koji je predviđen za reciklažu i vrlo ga često deca sama nalaze ili u različitim radnim organizacijama, na otpadu ili bilo gde mogu da dođu do nečega što im pobudi njihovu maštu da bi napravili neku figuru koja im liči na bilo šta sa čime se sreću u životu. To mogu biti životinje, a mogu biti i razne tehničke stvari. Znači, od lokomotive do konja sve je praktično napravljeno od materijala koji je predviđen za bacanje, odnosno materijal koji inače ne bi imao nikakvu svrhu osim ovoga za čega ga mi koristimo.